Ngizokhuluma ngobaba uXulu okuthiwa unguProfessor Musa Xulu. Ngifuna ukunikeza umlando omncane ngempilo yomuntu onsundu ongumZulu. Lapha kwaZulu kukhona izinto okuthiwa ukudlebeleka, kukhona into okuthiwa ukwedlula, kukhona into okuthiwa ukuphahleka. Makuthiwa uphahlekile ke usuke wehlelwe isimo esidalwe isimo ongeke ukwazi ukusicontrola wena noma ongeke ukwazi ukusigwema, njengokuthi nje makuthiwa umuntu uphahlekile uthotha umuntu bengenalo ulwazi lokuthi akumenyezwe emncwabeni ebese yamemeza yena ebese phahleka, noma kuthiwe isihlahla esithile lapha ekhaya asidliwa ebese ke sidla yena ebese phahleka. Ukuphahleka ke lokho ukwedlula ilokhu ukuthi makuthiwa uyakhuzwa utshelwa kusutshelwa ke manje ukuthi lokhu kuthi okuthile akwenziwa ebese ukwenza ngenkani ebese uyedlula ke ukwedlula ke lokho. Kuyenzeka ke ukuphahleka kube ukuthi uzaleka ngendlela engaqondile but wena wazi bese ke uyithola ke usuwumuntu ke ophahlekile. Ubaba uXulu zimbili izinto okungenzeka ukuthi ziyenzeke empilweni yakhe. Ngizoqala ngichaze zona bese ngiyabuya ngizokhuluma lenkulumo le ayikhulumayo ngesilo. Emdala engaka ya. Ubaba uXulu kungenzeka nginitshele ngoba isiZulu abantu abaningi sebe izinto ezaziyizisho nezaga zakwaZulu abantu sebeyibalekele kanti izinto ezikhona ezisasebenza. Ubaba uXulu kungenzeka ukuthi akayena wakwaXulu. Ngoba uma uzalwa abantu ababa nomlando njengami, abantu bakwaNdabanda babanomlando eSwazini ebukhosini uSobhuza, banomlando kwaMandlakazi enkosini uyiBhebhi, ebukhosini bakwaMandlakazi. Angikwazi ke mina ngingwakwaNdabanda nginguzalo ngiqhamuka kulolu libo lwabantu ababethembekile enkosini, bese mina ngivuka indlobane ngiba isitha sobukhosi. Akukwazi kwenzeka. Kungenzeka kuphela makuthiwa ngingumlanjwana ngase ngithathwa igazi lasekhaya komame kakhulu. Okwami ke kuwese ugogo wami waseMabomvini eMsinga ebukhosini, umama wami wasebukhosini bakwaNxumalo kwaMhlaba yalingana, ubaba wami wasebukhosini baseNgwethe bakwaNdabandaba. So ke vele kuyangiphoqa base bephinde futhi bethembeka ke ebukhosini bonke laba bantu abakwazi ukuthi bese kumina ngaqhamuka sengingenye into. Ubaba uXulu kungenzeka, angisho ukuthi akuyena wakwaXulu, kodwa kungenzeka ukuthi ubaba uXulu akuyena wakwaXulu yena kodwa mhlambe akazi. Ngoba ngeke kunamakhosi akwaXulu akhonza isilo onke, nabadidiyeli bakhona bakhonza isilo, neondunankulu bakhona bonke bakhonza isilo, ebese yena yedwa eyibiza ngoprofessor kuthiwe uzokhipha lezi inhlamba ayikhipha ebhekise esizweni esilweni. Okwesibili okungenzeka ukuthi ubaba uXulu kunezinto ezingenziwa kwaXulu azenzayo yena wase uyedlula. Kungenzeka lokho ke ngoba akekho umuntu omdala kangaka ongacopheleli ukuthi into ayishoyo ingafaka yena enkingeni nezingane zakhe enkingeni. Lapha kwaZulu kwedelela kuyona ifreedom of speech. Uma nizofunda abantu bakithi, yikho ngiqale ngokuxolisa, uma nizofunda abantu bakithi ningamadoda bese nedlulwa ngabantu besifazane ngokuhlakanipha. Izolo ngubalulile la ku live ukuthi mina ngaqaphela inqwaba yabantu besifazane abahlakaniphile. Angibeyi abantu besifazane emlandweni, yikho lesi sifundazo sibizwa ngelika Mthaniya, ngoba emlandweni abantu besifazane they had a significant contribution eyayivele yedlula amadoda sometimes, kodwa babeba ingcosana abantu besifazane ababeba nalo mqondo oba ngaphezulu kumuntu wesilisa ngokwenza, ngoba umuntu wesifazane amandla akhe amakhulu indoda engakwazi ukwenza ukuthi akhande ikhaya. Umuntu wesifazane unalawo mandla, indoda ayikwazi noma ingaba nemali engakanani ayikwazi ukukhanda ikhaya. Ingayikhanda indlu noma izindlu, kodwa ikhaya ayikwazi ukulikhanda. So amandla abo ke
alapho kakhulu uNkulunkulu abanikeza ukuthi bona bakwazi ukwenza into behleli phansi, bakwazi ukuthi bephume la igcekene yocoshela imfino. Ungaphuma nomuntu wesifazane, lokho kokufika kwamanje ukuthi umuntu wesifazane mayephethe 1000 wena uphethe 1000, yena uzobuya nezimpahla eziningi kunawe akufiki. Ningaphuma nomuntu wesifazane ade sithunywa nathi kuthiwa sambe siyocosha uqadolo lapha emasimini, njalo uShekhasi ophethe usisi ubuye unoqadolo omningi kunathi. Size sithethiswe indlela abakhandwe ngayo uNkulunkulu abakhanda ngayo bayandisa. So ke ingakho amakhaya ayesimama aphile, izingane ezikhule kahle ngesikhathi abantu besifazane besahlala emakhaya. Babe nemisebenzi eminingi ababengeke beyiqede, kwakungasikho nje ukuhlala ekhaya kuphela. So ke kodwa mina ngifuna izinsizwa zethuke, izinsizwa uma ngabe kukhulunywa ngezwe kube ngabantu besifazane abakhombisa ukucija kakhulu kunathi. Ngifuna bethuke abantu besilisa ngaleyo nto ngoba iyingozi. Yikho nohulumeni esethi manje akube yibo abalobola amadoda, abuye amadoda azothatha izibongo zakini ngoba nina nilele ninwaya amasende, niyiminqolo, ningamagwala. Yikho ke nohulumeni ebona ukuthi vela kanixhaphaze ngoba vele niyavuma nanokuxhaphazeka. Ngizoqeda lokho ke mina. Ngifuna kuphele lokho ngoba kwesinye isikhathi abantu basuke bedinga nje ukugqugquzelwa ukuze bevuke bephile. Uma ngubiza ngomnqolo thukuthela, musu ukulibala ukunganaki. Uma ngubiza ngomnqolo thukuthela bese uyakuyeka ukuba umnqolo, ngoba ngeke kube kuhle ukuthi wedlulwe umuntu wesifazane ngokwenza izinto ungumfana. Uzohamba lo muntu wesifazane ayokwenza izinto lapha segane khona lisale lifika lakini ukhona, kuyinhlamba lokho, kuyinhlamba engaphezulu kokuba umnqolo. So mangithi umnqolo ningamagwala, ingoba vele ningamagwala. Nazi izinto siyayikhuluma la, kunokuthi nizeseke. Ngiyajabula kubo bonke laba besekayo, kunokuthi nizeseke iningi lemgodoyi lenehleli lapha kulama groups okuthiwa yingqwele, bathande bakaMaskandi, bani. Iningi laleyo mgodoyi zikhona izinsizwa eziphilayo lapha kulama group, but iningi lale mgodoyi ehleli lapha njoba kuyiwe Stenga nje, njoba kuyiwe Stenga nje, ngeke uzobabona bazothula kulelo viki lelo, bethule kuhanjwe kuyiwe Stenga. Maka kwabuye Stenga uzoswa ke sebethi hayi umavava ukuthi ubaba uSibanibani ukuthi insizwe ethile ukuthi uSibanibani ukuthi, ngoba sebazi ukuthi sidlulile le event edinga izinsizwa. Ningamagwala niyimnqolo, ningavumi kwehlulwa amantombazana, thukuthelani nilwele ukuthi nibe ngaphezulu kwamantombazana. Kulwele lokho, ngizovusa lokho mina. Akudingi nokuthi uzohamba wethuka abantu la ukuze ube insizwa. Ayikho nje insizwa ethuka abantu. Ibukeni konke lokho kambe kuthuka abantu ukuthi kulula kanjani. Kuphila nje ngokuphiwa imali, hewa thathani tamphekezeleni ahamba yohema, nimphekezele ke ahamba yohema. Hawu ke ngoba nje kuthengiwe utshwala ke niphuza utshwala seyoba mkhulu kumuntu, seyoba mkhulu ke nimkhothe ngisho izinqa nithi ukuthi yithi insizwa la, yithi insizwa sihlale sikhona lapha enisuke ningekho khona. Uma uthi ngihlale ngingekho ungibize ngakini, ngizofika ngakini, ngifike ngibe yilento engiyiyo la efonini. Yekani ukuvaka ningamadoda, phumani entweni yobuvaka ningamadoda. Akekho umuntu ofuna ke simthuke, akekho umuntu ofuna sixabane naye, akekho umholi ofuna ke silwe naye, kodwa kufuna sikhombisa abaholi ukuthi abaholi babekwe yithi lapha abakhona, yithi esinamandla. Ngisodabeni luka Musaxulu, kuthi uMusaxulu uprofessor, uXulu ngowakwaZulu ngokohlanga, njoba nje lapha kwesikaMthaniya ungowakwaZulu ngokohlanga, okusho ukuthi ungumZulu, okusho ukuthi by default kufanele ngabe isilo uyasihlonipha. Selokhu sangena isilo lomuntu uyasixhaphaza. Waqale waxhaphaza umntwana okwaphinda ngene lo baba lo, wayehamba nomntwana okwaphinda ngene lo baba, ehleze lapho kukhona umntwana okwaphinda ngene, emxhaphaza, enza inzuzo ngumntwana okwaphinda ngene. Iningi lezinto aze-establishile empilweni uze-establishe ngokwenza umuntu omdala isiphukuphuku, zizophela futhi. Uyabona nje eyiqalekisa ekhomba inkosi ngomunwe, konke lokho aye-establishe ngomntwana okwaphinda ngene kuzophela. Nakho ke engithi ngisola ngakho lo baba wakwaXulu ukuthi kungenzeka ukuthi wedlula noma kungenzeka ukuthi akuyena wakwaXulu. Uthi esilweni yena welusa, usho kuthiwa lo muntu unguprofessor. Ngazi ukuthi uprofessor ngesizulu uyinto engakanani, kodwa ngazi ukuthi uprofessor mina umuntu othe impela xaxa.
uyabo ngazi ukuthi ungoti uthi engowakwaXulu ekhuluma izinto zakwaZulu uma kuphendula umuntu wakwaZulu uthi yena welusa okusho ukuthi yena uthi ensizweni yena uyisilo uthi njalo esilweni yena uyinsizwa usho esilweni uthi uyinsizwa ngicela ukunitshela ke weyinsizwe nithandisile umuntu onjengaloya nakalwiswa umuntu onjengaloya nje akalwiswa ungathi ngisho ukuthi uyaxabana naye kungasuka onke amabhada akhe azogcwala kuwena akalwiswa umuntu ofana noloya muntu loyana asiyekeni ukuphilela abantu asiyekeni ukwenza izinto siphilele abantu ake senzeni izinto siyiphilele thina ngoba uyambona nje loya baba loya kunabantu abaphilelayo loya baba abambhukhela ama-interviews ko-702 imsakazo engazi lutho ngesizulu yini engeze zokhuluma okhosini ubizwa ngo-SABC nakhona ko-SABC ubizwa ngoshomi bakhe bakuyi-political party yakhe esaziyo ukuthi lokhu kwathi inhloso yabenkulu ukuqeda ngobukhosi bakusho an official statement was released between 1990 and 1995 bokuthi sizoqeda ngobuholi sizoqeda ngobukhosi specifically nangempela hamba uye endaweni zabo bonke labantu abaprominent kwi-social kulokuza kuyipolitiki amakhosi on paper angamakhosi on paper amakhosi angahambi ngisho neinduna ngisho kuthiwa ezakhona lapha kwaNongoma ahamba nje namadoda amabili enye inethaveni enye umuntu nje phaqa izele nje ukuphekezela inkosi ngoba iyayiphathe lamabhodlela awena muntu lawo makhosi awaphethe umuntu ngoba they affiliated themselves with the enemy which was the government of democracy ngaleso sikhathi owakhipha istatement sokuthi sizoqeda ngobukhosi kodwa wona amakhosi futhi aphinda suka wona amakhosi ahamba ayoyifaka lapha kuningi okwenziwa ngamakhosi kuningi okwenziwa ngisho indlunkulu yethu ukungena kupolitiki okwasikaza ubukhosi bethu bona lobu esikubo obasikazeka ngejozi ngenxa yokuthi indlunkulu nayo yake yahamba yayobhukuda phakathi lapha kwesinengwenye oxula sibasoli ke thina ngeke size sibathathe njengabantu abafunde kakhulu sibathatha njengabantu abafana nezingane ezingazalwa la ekhaya kodwa ekwazi ukuthi ifikisha umthetho la ekhaya ikuphi lokhu kufunda okungaka okuhamba okukoxulu uma ngabe uxulu ekwazi ukutshela inkosi ukuthi uyinsizwa yena niyazi ukuthi uxulu njengoba ethi yena uyinsizwa kusho ukuthi isilo sibize emgangeleni ngoba ethi nje uyinsizwa kusho ukuthi phela uthi isilo ushaya ihawu uthi isila sehle siyezansi uyazi njengoba efunde kangaka uyakwazi lokho ukuthi kusho ukuthini lemfundo lena bafowethu enisichomela ngayo kangaka niyaqonda yini ukuthi isho ukuthini uma ethi nje umuntu yena uyinsizwa esho kimi ethi mina ngiyinsizwa ngiphethe induku zami kade ngiqalile yena mase ngithi ngiyasola mina ebese ethi yena uyinsizwa niyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho ebese kuzokhulunywa nge-freedom of speech thi umuntu unelungelo lokuyikhulumela unelungelo lokuyikhulumela ngeinto zakini nezinto ezithinta wena awunalo ilungelo lokuxova izinto zabanye abantu bese bethi mabephendula ebese wena uphinde futhi uthi awunankinga nokuya empini ngalokho akukho right lokho akuyona into ekahle ingakho ke ngiqale ngokuxolisa kulaba abafundile ukuthi cha lemfundo iyasidida ngoba ngendlela okwenzeka ngayo asiboni thina ukuthi yini ayifundela nakho namhlanje sivuka ngeindaba zendoda elala nomfazi womuntu basebenza la kuhulumeni the same people esithi masikhuluma indaba yokuthi sicela ukuxhaswa silungise ingqondo zeingane sifundise izingane ubuhle ngempilo labo bantu abayingeni ngisho kuyingena leyo kodwa nakho la ko WhatsApp siyabona indoda ikhuluma nomfazi womuntu imbiza ngobaby umfazi womuntu imbiza ngamanye amazwi ngesithandwa sayo kodwa iyazi ukuthi umfazi womuntu lokhu kufunda okungaka ngoba laba bantu bobo babili basebenza ema-office afundelwayo ukuthi usebenze khona
lemfundo lena ngoba ngiqale ngokuxolisa lemfundo isho ukuthini weingane zakwethu ake nixoxele thina esingafundanga isho ukuthini lemfundo mangabe indoda ithandana nomfazi womuntu imbize ngesithandwa sayo bebhalelana ama message ebese bephuma behamba beyemahovisi beyosebenza abantu abafundile bobabili laba abantu kulokhu kufunda kwabo abakaze befunda ukuthi umfazi womuntu uyahlonishwa lo babili laba abantu lapha ekufundeni kwabo abakaze befunda ukuthi umfazi womuntu uyahlonishwa njengoba laba abantu besebenza kahle kangaka intombi zigcwele umhlanga la intombi zizinhle zingaka lapha ngisho ungahamba lama masha ahanjwayo lapha uhlangana nezinhle intombi lezi yini indaba yini kube nzima ukusukela intombi engenayo indoda uthandane nayo ngoba ziningi kangaka nje yini ungaye emhlangeni kunamatshitsha no 25 30 lapha emhlangeni abantu abalungela ukuba ngabafazi kusasa yini indaba ungahamba uyothatha intombi lapha into ehlanzekile ubhizi ungcolisa umfazi womuntu ngeimbi lapha ezivuvukele lapha nezinto ezingasebenzi kulokhu kufunda okungaka yini kungafundwa ukuthi umfazi womuntu ubalulekile yini kungafundwa ukuthi indoda yazi ukuthi umfazi womuntu uyesatshwa yini kungafundwa lokho yini indaba ningezwe kungcono nizofunda lapha kithi singafundanga sinitshela ukuthi unelungelo lokuba nezintombi ezu10 unomfazi ulungile ukulungele lokho uma ngabe kukuthi awukwazi ukwenza lokho thatha abafazi phela ubalobole ube nabafazi ke wena ngoba iqiniso lithi ngisho abafundisi bayajola abafundisi bajola nabo bonke labafazi abahlala phambili lapha esontweni bayajola abafundisi bese kuzoqanjwa manga lapha kuthiwa amadoda funa ngenza ukuthi funela ngakwenza ukuthi indoda mayibanjiwe iyaxolisa nje into eyenzayo leyo kuphela umfazi mayihlulwa uxolo lendoda uthatha imithwalo yakhe abuyele kubo ayikho into embi ngalokho akashawa akenziwa lutho akaphoqwa ngenkani umuntu mayethukuthela nje ebona ukuthi wena ndoda wenza kabi uthatha imithwalo yakhe ahamba ekhaya kubo bayombuyisa kubo mayisathanda mayingathanda uyobuye sefile ubuye umncwabe kodwa ayikho into evimba ukuthi indoda ibe nezancinza kusemthethweni lokho uma zingakakhulunywa kanje ngoba ngikhuluma lezi zinto kuyolokhu kuqanjwa manga kuthiwa khona amadoda nabafazi ngawani ebese lokho evela kanjena amahlazo elekho evela kanjena amahlazo manje ke nakho kusekwenzekile sekuvelile ukuthi umfazi walendoda uyafeba ulala nenye indoda niyazi ukuthi yini ebhlungu nazo zonke kulezi zinto ezenzakile into isele nalendoda eyalobola yakhipha inkomo kweza 100 150 200 wabantu bezobuka umshado wayo namhlanje ukuphoxeka kusele naleyo ndoda phakathi kwazo zonke lezi zinto akekho umuntu ocabanga ngaleyo ndoda leyo akekho umuntu onozwelo ngaleyo ndoda leyo ngoba bonke laba bantu abenza lezi zinto abalapha eMaphalamende bonke laba bantu abalapha eMaphalamende baphilela kade ngixoxele insukwini ukuthi wapi intombi 100,000 kade ngifaka isicelo mina sokuthi ngicela ukusizwa bonke laba bantu abalapha eMaphalamende baphila lo msangano lo wenzekile ukuthi ngoba bona baveli bonke laba bantu abaseMaphalamende baphila nje ukulala nabafazi babantu kanjena bese ke yikho lokuthi noma wenza into enhle noma umuntu ubasupporta kangakanani uma uyindoda abanamsebenzi nawo bazokuchaphaza intombazana beyichaphaze uyothi uyayibona emvakathenezi sicije ngemlenze sekubhaya imthambo imlenze yonke nasebusweni abasenandaba nayo sebeyibiza ngocomrade noma ithi iyakhuluma abasenasikhathi nayo vele babezama nje ukuthi beyidestroy beyiphuca umendo emva kwalokho kuphele kanjalo uzobona nje after October siphila phela 20-30 years zonke lezi ingane uyibona zizinhle lezi ezigcwele lapha kupolitiki uyithola icije ngemlenze zonke lapha zicije ngezinqathi inkomo iphethwe isomiso ngoba vele zitshela ukuthi ihlakaniphile zona ngoba ithengelwa ama yini lokho otshwala okubomvu lokho kungebhodlela okuncane ibhodlela elide lingaka abajwayele ukuphuza abakuthandayo la ofica bephuza khona kuyadula nami khona wakwangithengisa khona ukhona namo owakwangithengisa khona ngagcina ngakho ngayeka ngisho ukukhuluma naye ngoba ngamangala mina le yanto leyamtshobhozi iyamtshobhozi yebhodlela elibhalwe line ice uasa ngazo ice ban libhali lento likuncane lokho ebhodlela ngomzimba kude kungaka akubizi ngathenga leyo nto
ngaqeda sathi nje masihlukana ngablocka ngavala inamba ngablocka yonke into nama SMS nani ngoba ngeke ngikwazi mina ukuthatha imali yami ngifake entweni engawakho umzimba. Nange ngibhalela uThokozani Khumalo. Yebo, weThokozani iStroppers nakho ke yikho lokho impela. Ujwayele ukukuthenga mhlathwenje. Ujwayele ukukuthenga yikho lokho impela. Uyobona ke sekucije ngezinqa kungogohomu lokho kwamantombazana ohleze kuchomela ilokhuza nanginomthandeni uyakwazi na amadoda bakithi awothoda niphuzi njalo lento emthandeni sothondosa isihlobo sami futhi ungathotha niphuzi nje lento lebuka lapho opensula onyambosa nonke niyayazi lento nohunta hayi cha nikho hayi umuntu uyedwa la uyabona la ngitshela ukuthi nginabantu ngingedwa lapha sengibone kahle ayikho indaba yami la so ngayithenga leyo nto maqeda ngablock ngayithenga nje ngablocker awukhona nomapholoba la nanguntando mapholoba ngisho njalo ukuthi niyomfollow ningamfollow ngoba nizomsiza ngalutho sawubona mapholoba fuze awu mashiya mahle ngiyakubona lapho uyangibuka ngumnumzana so bafowethu lapha emona ngiyasho nje ngizwela le ndoda nje elokhuza exhashazelwa umfazi exhashazwa umuntu namhlanje ukuhlupheka kusele nale ndoda uyabo kusele nale ndoda ukuhlupheka ukweyiswa nokubukelwa phansi stigma nje noma yichashaza yibala kule ndoda elingeke lisuke impilo yayo yonke ngoba lo wesifazana ngavuka kusasa hamba yoshada kodwa njalo le ndoda kuyothiwa nje yadlela umfazi ngeke kushiwo lo mfazi mayisegane enye indoda uthi wadliwa futhi ungathola lo mfazi uyoshelele ya ndoda emdlile. So ke ngibuka ke lento ukuthi lobu bufundiswa ke obungaka abafowethu abantu abasichomela ngabo yini bungakhulumi ngokuthi amakhosi ahlonishwa yini bungakhulumi ngokuthi amadoda amadala ngangoxulu ibona indoda ukuthi awulento ekhulunywe ngiyade ngiyikhuluma kanti inkosi ayithandanga bese vele iyayithulela kunalokho ephinde iqale phansi ihambe yemsakazweni iyophinde iyoqhubeka idelele uZulu ziyophela zonke. Mina angiyena umuntu phaqa ngazalwa ngendlela ehlukile ngiyonixoxela ngelinye ilanga njoba ngithi izinto ezikaxulu izophela ngicela ukuthi ngoba siyaphila nizokubona kuzokwenzeka lokho ngiyakusho lokho ngitshela uNkulunkulu wamakhosi ngitshela uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamisa lombuso omkhulu wasezulwini wamakhosi ngithi mina izinto oxula nazo zonke ziyophela ziyoqedwa lokho ukuthi akazazi ukuthi uyini kufanele ayithola ukuthi uyini uma efuna ukungayiboni efehlupheka nezingane zakhe ehlupheka kufanele athathe inkomo ahambe esilweni eyoxolisa ngoba mina njengoba ngikhuluma nje ngingangabantu abakwazi ukukhipha isiqalekiso ngiyakwazi ukusikhipha and kubhlungu ngithi ukuthi sithi izingane ezikhula ngoba into ebhlungu abantu abanjengoxulu abanama institutions aqoqa abantu abasha zizoyitshela izingane ukuthi lento ayenza right okusho ukuthi uZulu siyothi siyofa thina uZulu yobunabantu abangalawuleki okufanele ngabe lo baba ngoba uhlale eduze kwamntwana kwaphinda ngene wahlala eduze kwenkosi eyayibuhlonipha ubukhosi ithwele ubunzima endlunkulu abantwana beyihlukumeza kwesinye isikhathi kingaboni ngasolwenye nomzala wayo kodwa inkosi yalokho yethembekile esihlalweni yalokho yethembekile thina esikhulele emgwaqweni wobukhosi sasikhona ngo1995 nayo 1996 isilo singekho emgubhweni wasitshela igama elilodwa uShenge wathi asingakhohlwa ukuthi njoba kukhona isihlalo sibekwe lapha noma inkosi ingahleli kuso kodwa ikhona ngakho ke asiqhubeke thina sikhuleke sasibancane sino 14 years lapho sibancane naningekho nini anikaze nihambe into yobukhosi anibazi ukubaleka ubukhosi amakhosi asenamandla okuqalekisa asenawo amandla okuqalekisa amakhosi ngeke ngoba thina asisebona abantu abaqaphelayo kwenzeka kwezinto usuku nosuku ngeke sibone ukuthi obaba uXulu sebedlula bakhohlisa inkosi umntwana kwaphinda ngene wakhohlisa ingilozi warobha ingilozi wenza izinto waba nemhlomla ayitholayo engathembekile kwingilozi manje ke uma ngabe uXulu ethi yena waye uyelusa uyinsizwa nanku umgubho welembu yeza akangaqali ngokubiza amakhosi zikhona izinsizwa ezingangaye lapha ziyawuhamba umgubho thina ngeke simdlalise ungangubaba
akahamba lapha emgubheni welembe afika buveze khona lobunsizwa akabuxoxwa ubunsizwa thina siyobe sikhona lapha emgubheni. Yonke leminqolo egcwele lapha ku Facebook enwaya amasende ngiyayitshela nje namanje iyangibuka eminye siyobe sikhona emgubheni. Ngiyobe ngikhona emgubheni. Ngiyobe ngikhona emgubheni. Niyasibona lesi sihlangu lesi sincane lesi ngifuna ningikale ngaso emgubheni welembe kulonyaka ngizobe ngiphethe naso isihlangu. Ngiyobe ngiphethe naso isihlangu. Niyasibona sinembobo lapha inxeba lomkhonto yahlatshwe ekhaya lenkomo. Yahlatshwa kwandabandaba yakhulunyelwa. Inkomo yesihle kwase kuyosikwa ihawu. Akusili ihawu leli lidayisa lapha nihambe nithenga amahawu einkomo ezangcwaba abantu la. Nihambe niganwa ngamahawu einkomo ezangcwaba abantu. Abafazi bahamba nje ileyo nto. Njoba nehluleka nje ukuthandwa izintombi uyishela intombi uzuyigabisele ngemali yehluleka ukukuthanda ngisho uyigabisela ngemali. Thina sithandwa yipha lapha lezinhle sisingakazi sigabisele ngalutho. Ngoba sihlanzekile sizalwa ngamatshitshi. Sizalwa ngamatshitshi thina. Manje hayi ukuthi kubi ukungazalwa yitshitshi kodwa uyakwazi njengendoda ukuyihlanza uyakwazi ukuhlambuluka wena njengendoda. Hayi uhamba uyifaka kuyo yonke imisangano legcwele izwe lonke. Uhlulwe nawe ukushaya umthetho uthi ngoba intombi inhle ngeke uyishayele umthetho. Intombi nje iyatshelwa noma ngabe inhle kangakanani noma kuthi uyifunde kangakanani noma kuthi umshayele umthetho inkomba zobufazi lapho. Wangawuthatha nje umthetho usuyazi ukuthi ngeke kalungi ngeke azalunge lo muntu loyo. Kulula nje lokho. Akudingi nokuthi uzoyohlola ukuthi senishawe ngesichitho nenziweni cha akukho ichitho. Uma engakwazi nje ukuhlonipha engakwazi ukukuthobela lude phela ukhalo lwempilo ngeke niqale ningathobelani manje bese ucanda kuzolunga kusasa ayikho leyo nto. Yeke go home uhambe. Go home. Ngoba thina asidingi thina. Thiwe insizwe zayilusa emaplazini abelungu zazithi mazithi inkomo ziyibuyela. Umlungu athi hayi they are going home. Bethu abelungu go home. I mean zithi insizwe zakithi go home. Zayingalindi ukuthi zize understand isiZulu. Thiwa wena Mkhize yona uzoba iforeman la emsebenzini. Foreman. Wathi zathi insizwe hayi imfolomane leyo. Asingeke silokhu sigoqula imthina la. Imfolomane leyo. Wengane zakwethu asibuyiseni ubuthina. Lezi ifundiswa fundani ngempela wengane lapha ema university ngoba sesiyazi nokuthi anifundi. Sesiyazi ukuthi lapha ema university nifundiswa izidakwa. Ama test niyawakhokhela siyakwazi lokho. Yikho phela umasipala be dysfunctional kangaka. I-managers azi lutho zedlulwa yime ngelusa. Azazi lutho. Omasipala uhulumeni mayifuna iqiniso ngokuthi kwenzakalani komasipala njengoba omasipala behlezi behluleka kanje. Omasipala basenjezelwa abantu abathenga icertificate abathenga ama degrees. Abafundi abazi lutho abakwazi nje ukukhuluma isingisi bahlulwa yimi nje ngingakaze ngifunde. Bahlulwa yithi nje singaze sifunde sasiyilusele inkomo. Akekiyekwe ukweyiwana singabantu abantsundu asikhandeni amagceke. Asikhandeni amagceke silungise izinto zamakhosi senze izinto zamakhosi ihlonipheke siphoqa amakhosi ukuthi ayihloniphe wona ngokuthi thina sihloniphe izishayo uvala inkosi ukuthi kodwa mangona la kunamadoda aqotho kangaka ngizobe ngenzani ngizihlekisa ngezwe mina uma ngizothi indawo yami eyakwazi ukukhiqiza abantu abafana nophakela umthakathi ebese mina ngiyinkosi bese ngivela njengenkosi engalungile. Ingakho yakithi inkosi ihlonipheke ngoba siphuma thina endaweni enenkosi ezazi ukuthi inkosi kuyo yonke into esiyenzayo. Asivumi ukuthi senze kabi ngoba lokho kuphoxa thina kuphoxa inkosi. Fanele lapha empilweni kube nento ozoyeyamanisa nokuphila kwakho ukuze impilo yakho izoba lula. Asivukeni webantu abansundu. Abaholi laba bagcwele eParliament loba nibabona nje bekhwelana beze bebizane ngobaby ebekuwumfazi womuntu isibindi sokubiza nje ubaby. Ubaby kanjani umuntu ofaka iring yenye indoda? Ubaby kanjani umuntu ofaka iring yenye indoda? Kungcono ukuthi kusho intombi ithi ngubaby ngoba phela kuvumelekile mina ukuqhubeka. Kodwa umuntu osifazane nje ofaka iring yenye indoda usho kanjani ukuthi good night baby? Kade kumnandi baby, ade kumnandi, I love you too much. Udla amathe enye indoda. Udla amathe enye indoda futhi nakhona uwahla ngokungekho emthethweni. Thina sizinsizwa thina.
Sizinsizwa thina bafowethu. Umnsizwa kububona ngalokho esikwenzayo ukuthi uma uyindoda uphumele obala ukhuluma izinto eziqondile. Laba bathuka inhlamba bathuka abaholi siyoze sibehlule. Ngiyanitshela mina noma ningabathanda kangakanani siyoze sibehlule ngoba yikho ingane eyofuna ukuba njeya. Ayikho idakwa kuphela ibhizinisi leyanto. Izidakwa zodwa ngoba kiwe emgubheni welembe nje uzobabona bafika u5 minutes bafike begiye khoneni nakhona hayi insizweni begiye lapha phambi kwabantwana lapha basigonda kuliwa kwenziwa lutho begiye besuke behamba ngeke ubabone insizweni sidala ngeke uzumbone nje umuntu efika nomshungu weinsizwa eya lapho ukushisa khona ngeke kodwa uyibiza ngensizwa. Ningabantu besilisa nje nina abakhona ezweni. Abantu besilisa nje abayilinganelalo nabo bonke lokho kunye okuyimbenqeza kuhambe kumbhenqeza la okugqoka amaphinifa lapha ku social media. So ke asingavumi kwedlula abantu besifazane benza into enhle siyabancoma futhi abantu besifazane ngicela nazi mina ukuthi mina nje uma nibona ngitalapha nina ngisuke ngitalapha isivande bafethu siyabiyelwa sivikelwe. Uyabona nje uma ubona sitalapha nina khona ke ithuthe ikhona manje la bonke laba abantu abahlezi beqhathanisa hayi amantombazana ayahlolwa kungana abafana kungenze ukuthi uma senza into asingayenzi into siyeyamanise noma siyiqhathanise nenye into asimusa ukukhuluma leyo nto leyo. Indaba yokuthi hayi abafana bayahlolwa amini intombi ziyahlolwa zibhekiwe manje kuyekelweni ukuthi kwenziwa abafana ubuza ubani ngoba wena uyindoda endaweni ubani lo nombuzayo ngoba uyindoda endaweni ingane yomfana kuumsebenzi omncane kabi ukuyinakekela kuumsebenzi omkhulu ukubheka umuntu wesifazane ngoba layeza intombi njoba niyibona lapha nazi u20,000 25,000 imizi yamadoda leya njoba nibona nje zingaka ingakho iniswa kuzo kakhulu. So musana lokhu nibuza lezi zinto zokuthi hayi manje amantombazana ayahlolwa abafana bayekelweni ingani mina ngathatha isinqumo kwamandlazi ngiyakwenza. Ubani omunye okwenza endaweni ethile yini ningayilethi ingane mangabe ningeke nikwazi ukukenza yini ninga-attendela ama-bootcamp nizofunda ukuthi senzani lapha ukuze nizohamba nani niyokwenza ngakini lokhu nibuza imisangano la. Isizathu sokuthi ngitalaphe abantu besifazane sifuna ukuthi baqonde yingoba umuntu wesifazane bafowethu uyi-incubator. Umuntu wesifazane uyisivande la kukhulela khona impilo yesizwe. Umuntu wesifazane ungcwele yingakho uma konakala noma iphutha lenziwa umuntu wesifazane libatshazwa kakhulu ngoba vele kulindeleke uNkulunkulu lapha ahlala khona. Musanike ukulokhu nisibuza imisangano into esingayenza ukuthi sihlangane sande sibe baningi thina abantu abanombono wokuvikela uZulu akuvikelwe uZulu. Abantu abangamaXhosa amaPedi amaVenda abaningi abangibhalelayo la eceleni ababonga zonke lezi ezinye izizwe ezingawona amaZulu ababonga indlela esisukumela ngaye uZulu. Bese kuthi laba abanye abantu base Eastern Cape abahlezi njalo make wathi ukhuluma ngesiZulu noma ukhuluma ngento yakwaZulu bethi hayi ungakhulumi ngoZulu thani isintu musani kusidakelwa musani kusenyanyisa musanje kusinyela ngoba asasi lutho thina ngento yangakini sisuke sikhuluma into yakithi la sikhuluma siyanazi ukuthi nikhona la niyasilandela ningi izinto esizixoxayo niyaphawula abantu basamaXhosa aphawula abaPedi baphawula abanye baze bephawule ngesingisi ngoba bengakwazi ukubhala isiZulu okukhomba ukuthi thina njengabantu abansundu noma ngabe ngipractice mina elami isiko kodwa kukhona lapha amasika athintana khona manje musa ukusuka lapho usuka khona ebese uzobuyisa ukuhlukana ngoba lento nje yokuthi wena asikhulume ngesintu iyona into eyahlukanisa abantu leyana iyona into eyahlukanisa abantu makuzokhulunywa ngesintu bese siyadidiyelwa iyona ke into eyahlukanisa abantu ngoba abantu baxabana kakhulu uma bendawonye beyizinto ezingafani kufanele sivakashelane ungimeme njoba ngumZulu ungimeme ngakini eEastern Cape ngizofunda nenza into yenu ngoba sizothini mase siyenza sonke ndawonye namaPedi namaXhosa ngisho njoba kuhlolwa intombi kukhuliswa abafana abakhuliswa ngendlela efanayo kulama cultures. So umsana lokhu nisidakelwa nifaka into engenasidingo lapha esidinge singadingeki khona uma ubona ukuthi into engikhuluma ihambisana nawe musu ukuphendula ungichithela isikhathi ngoba ama comments ngiyawafunda
bese ngichitha isikhathi sami ngizofunda indadavu yombhedo wakho la okhuluma ungazi ukuthi uzodaza inkani lapha senangenwa ipolitiki kakhulu yonke into ekhulunywayo kufanele ukuthi njalo ibe nokuphikisana phakathi anikwazi ningabantu ukukhuluma into nihambe nayo ilungiswe along the way fanele kuphanjana ile politiki yene nayisungula sizokhipha abantu thina kupolitiki sizokhipha abantu ekutheni bephile ipolitiki sizofundisa abantu ukuthi kulungile ukuba kuyipolitiki ethile hamba uyoyivotela ngalelo langa uyivalela umlomo hayi ukuthi uphoqe wonke umuntu uthabe into eyiyo wena noma njengoba kuzoyiwe enketheni khona bazosatshiswa ngokuxoshiswa emsebenzini kuse ubuntu lobo enifuna sikhulume ngabo njengoba kulalwa nabantu nabafazi babantu nje emahhovisi kanje kuse ubuntu lobo njengoba kuthiwa amantombazana wayilobole wona hambe ugana kuse ubuntu lobo so ke asikhulumi la indaba yokuthi kufanele kube nama political parties kufanele kube sikhuluma indaba yokuthi thina singamaZulu sizobuyisa isiko lethu lona elizosiqondisela impilo futhi uZulu Natal ngesabu kusho mina ukuthi iKwaZulu Natal make sayiqondisa abafethu yabayinhle singamadoda abantu besifazane babe lapha emva kwethu ngoba hayi ukuthi ngoba sikhuluma ngeinsizwa nje wonke umuntu wesilisa khona la unomuntu wesifazane so makulunge wena uzolunga umama ngemuva so ke asikwazi ukufollowa ngabantu besifazane ngoba makufa bona impilo izophela kungcono makufa thina sifele empini amagazethi wona salenza izingane zethu omama beingane zethu betshela izingane zethu ubaba wakho wayeyiqhawe ingane yami ngifuna ufane nobaba wakho so masiphusha bona phambili so sale sithina izingane emthini ngithi mina ngaba igwala umama wakho wayeyiqhawe niyayibona ukuthi niyazethuka insizwe asilwi namuntu asilwi nabantu abayizinye inhlanga ngiyajabula ukuthi kwakuwona lo live khona abantu abangezinye inhlanga ababamba iqhaza ababongayo ukuthi into esikhulumayo ziyabasiza ngiyakubonga lokho nina bakaXhosa ngiyawabonga amampondo ngiyabonga amapedi ngiyabonga wonke umuntu kodwa la ngikhuluma ngento yakwaZulu futhi angilwi namuntu ongayena umZulu so makwenzeka into engikhulumayo uyithanda ngiyabonga makwenzeka into engikhuluma ungayithanda uvela uyithulele mfowethu ngoba yikho into embi ake sikuyeke uyabona nje lento uhulumeni ayithandayo yokuthi abantu behlezi beyingxovia asikuqede abantu abahlangane yingakho mina for the past 10 years ngihambela iSouth Coast ngomhla ka27 September izobila izobonga ukuthi ngibe umuntu oqala einsizweni ukuyirecognize ngiyenza izizwe ingabantu ngoba zikhona insizwa lapha ilembe lakhothamela ngapha yingakho laba abantu babona besabambe usiko kwezinye indawo zala KwaZulu Natal nenhlonipho ayisekho kudutshulwana ngebhamu emgangeni kwenzakani ngale abasengamabutho ahlelekile angalwi adlala lokho kuthiwa kuyadlalwa ngempela so ke kufanele siyituse leyo nto njengoba sengabaholi bomphakathi kufuna sikulwele phela ukuhlanganisa abantu ilokho kufanele sikulwele hlangana Zulu asihlanganele ukuyobulala asihlanganele ukuyoshisa izitolo asihlanganele ukuyoba imigodoyi ohunta igebengu ehamba ebhidliza izitolo sihlanganela ukuba sibe ndawonye ukuze masikhuluma sikhulume ngazilwinye akukho political party sizoyivula sihlangana njengoZulu ngoba singamaZulu sifuna ukuthi masikhuluma sesindawonye sikhulume ngezwe lilodwa uqhamuka kuleyo political party yakho uqhamuka kuyo sihlangane sifithi masikhuluma sikhulume ngezwe lilodwa ayikho imandate ezosuka phezulu kulezi inketho ezayo imandate izosuka phansi yephezulu ayisekho imandate okuzothiwa kune mandate esuka phezulu eza phansi imandate izosuka phansi iye phezulu izwe lizolungiswa yilokho bayadinga nababaholi lokho ngoba kukhona abaholi abayifunayo lento ukuthi yenzeke ngalendlela esiyibuka ngayo abavinjwa imajority phezulu kanti mase kusho thina lapha phansi kuyobaphoqa ukuthi bethathe izinqumo ngoba mabe ngayithathanga izinqumo abahola sizokulinda thina 5 years ukuba monitor abaholi sizoba monitor on the monthly basis sizinsizwe sesizomonitor on the monthly basis ngoba lento yokulinda 5 years isikhathi siyahamba abantu bano 30 years manje izingane zethu ziyoqeda ezikoleni akwaziwa ukuthi kuzoyiwapi kuzophunywa kanjani ke phambili uma sithi sihamba ngokwepolitiki kuqhamuka labo ophephezela begijime beyohlala eduze kwabaholi ungaphindi uthola ithuba lokukhuluma nomholi kuvinjwe kwasani nomuntu ufaka izicelo zifikela kulabo ophephezela kuqala beyivalela imlomo bengabanikeza abaholi so ke sizoyiqala phansi siyise phezulu ukuze impilo izoba kahle bantu besifazane mina ngiyanincenga nje bodadewethu ngiyanincenga uhulumeni defayani mandate kahulumeni bantu besifazane
idefayeni imandate kahulumeni nilibona izwe life kangaka nje abantu besifazane lifakini ngoba ninamandla wasebenziseni kahle amandleni ninawo amandla okuqondisa isimo singahambi ngendlela uhulumeni athanda ngayo sihambe ngendlela izwe okufanele ukuthi elithanda ngayo sicela kini bantu besifazane lemthetho eshawa uhulumeni yokunikeza ukuthi hambani yohodozwa ama Nigeria ngoshafu bama-truck lapha musani kuyivuma leyo nto into emqoka kumuntu wesifazane ukukhulelwa akusikho yona ukunwetshwa musa nje ukuhamba uchomela amantombazana la uwachomela ngokuthi wena uthandana nomuntu ophethe ubokobela akunweba ngalo so akusikho kubalekile lokho ngoba uma uthandana nendoda eyodwa vele umzimba wakho uzoba nganga leyo ndoda noma ngabe inganga isithupha noma ngabe inganga ucicana umzimba wakho uzoba nganga leyo ndoda ngoba umzimba wakho ujwayele yona so ke musana ukuthi umusa uthatha impilo yakho ayifake ezihlahleni bese nikhohlisa izingane ezincane la nithi hayi abantu baseNigeria baphathana kahle abantu bakuphi baphathana kahle amanga lawo nigijimela nje kuyonwebeka lapha nibuye seninwebekile nibuye nizoshuka izingane ezincane indlebe la nithi ayikho into eziyenzayo udumisa ingane ikhanda la usuthandana nengane encane ubuye embongolweni lapha uyabuya lapho usuzothi ingane ayikwenzi lutho uconfuse indoda uyitshela ukuthi iyehluleka indoda yenze lutho wawufundiswa ubani yonke lemkhuba ngoba imkhuba afuna uyifundiswe indoda phela indoda phela efundisa umuntu wesifazane imkhuba bese ubuya lapho uzotshela indoda ukuthi ayenzi lutho indoda yenza ukuthi uyibuza ukuthi usoyenze njalo wenze njalo kade ulindeni wena ungasuka lekini uzofika la wazi kahle ukuthi uze kimi ufike lapho ungavuthwa ngihlangana naphi mina nomgwamo insizwa zakithi yekani ukuba iminqolo yekani ukuba ngamagwala yekani ukuba iminqolo yekani ukuba ngamagwala ayikho into esizoyibulala akekho umuntu esizombulala alikho idolobha elizosha awukho umgwaqo uzombiwa sizoma ndawonye sisho izwi lethu kuphela singakwazi ukwenza kanjalo musani ukucabanga ukuthi yonke into iyolungiswa umlilo uyibhadi umlilo nje uyibhadi kawuyona into enhle ayizondikapha ayibambe khona handsome wakanongoma lo ngiyanidlula njengoba nihle lapha kule magroupeni niyisakuwo ngiyanidlula ngokuqonywa nihluleka nikwazi ukuthatha intombi ezinhle nizilinde izingane zabantu zizeyidakwe bese kuyimani ishela nakhona niyithengele khona lokho oko ice tropical lokho enikushoyo la yabo nilophe ningamagwala nizishimane nimnqola thukuthela ukushintsha lokho ngikutshelela lokho ngoba mawedlulwa intombazana lokho kuyinhlambe enkulu kunalokho kushiwo yimi angithi ayizondika ayibambe khona yeah sengihambe bengizosho lokho nje siushare lo life siushare sonke thina siubonile siushare nje sonke ngoba sifuna kulunge izwe asithuki umuntu sikhuluma okusobala isilo inkosi yethu niyakhumbula ngenitshela ukuthi ngangikhona emashobeni niyakhumbula ngenitshela ukuthi ngangikhona mina emashobeni inkosi beko niyakhumbula ngenitshela ukuthi nasaba nobufakazi sayibonela obekade bekhona emhlangeni ithe iqala nje ithukuthela ingonyama ithe iqala nje ithukuthela la uhlaba umbane eintabeni zaseMelmont la uhlaba umbane eintabeni zaseMelmont sibuka ithe mayithukuthela nje inkosi ikhuluma ngalento eyiphethe kabi la uhlaba umbane ithe iyoqeda la beselikhemeza ebebekhona babonile kodwa umuntu ongakholelwa kuNkulunkulu akakwazi ukubona imilingo kaNkulunkulu akakwazi ukubona ukuthi ubukhosi bukhulu kangakanani mina ngiyafuna izingane zakithi ezincane noma ngabe uyaya enkosini noma ngabe uyayiphatha induku noma ngabe uyiphatha induku noma ngabe uyazi ngemithetho yesintu noma ngabe uyazi awazi nisho nangaba wazi into zakini wehlise nje umoya mfana wakithi uyikhonze inkosi iqala ngokukhonzwa yona lephilayo yasendaweni yakini mawungenayo inkosi kuleyo ndawo sekwaphatha umasipala khonza uNkulunkulu yena ophethe amakhosi yokuhlanganisa nathi sikutshela impilo thina ikhala kini ngeliphinde lifana ayeliphinde lonakala ikhala kini nibekezele insizwa zakithi enikhuluma mama bengekho nibekezele kulukhulu ukukhuluma mengekho kodwa nibekezele bafana bami nithandaze futhi nithandazele ukuthola abantu besifazane abamqoka nithandazele ukuthola abantu besifazane abahlakaniphile nithandazele ukuthola abantu besifazane abathobekile ngoba lowo muntu ngelanga umthatha ngalo ngelanga aqoma ngalo uphenduka umama wakho bahlonipha abantu besifazane ube firm ube nomthetho ube nothando ushaye umthetho uqondise bese wenza kahle
Ayizondi kabe.